trening je najlakše napisati. Znači, trening, napravite ovo, ono. Ove druge stvari su puno bitnije. I sam razgovor i mi moramo biti psiholozi. Ja sam Ana Dolenec, dolazim iz Krapine. Imam čak 45 godina. I zadnjih 3, odnosno skoro 4 godine se bavim fitnessom. Ušla sam u svijet fitnessa. Iako mi je to bila želja od samih početka, odnosno od srednje škole. Ja sam trebala ići na današnji KIF, ali eto, 98. davne roditelji nisu baš, kako da se izrazim, nisu baš bili oduševljeni, nisu vidjeli nikakvu budućnost u toj struci, a to mi je bilo zapravo prvi izbor i onda sam s obzirom na sve krenula raditi, pa faksus posao, pa onda djeca, pa neke obiteljske tragedije i tak, pa nastavljanje faksa i evo sad sam prije 3 skoro 4 godine završila na instruktusu završila sam za trenera instruktora i onda sam otkrila Marinu Bašića, odnosno tebe i tu je sve krenulo na bolje. Radila sam u jednom centru, odnosno zove se Sportsko društvo. Radila sam isto 1-2 godine i nešto. Tu sam stekla isto neko praktično znanje. Na tvojim seminarima naravno ogromno i znanje i sve. I eto, prije godinu dana sam tu pisala ono pismo što mislim ostvariti i eto, za godinu dana se to ostvarilo. Otvorila sam svoju fitness dvoranu, je 50 kvadrata, nije puno, ali evo, individualni, poluindividualni, skupili su se ljudi, vrlo kvalitetni ljudi, ekipa, više onako obiteljski i tako da eto. Ukratko, s tim da prvo zanimanje mi je viši informatičar, još radim u jednoj firmi. Generalno svima njima je da se bolje osjećaju, to 80% čujem da se bolje osjećaju. Naravno, imam ženskih klijentica koje žele skinuti na kilaži, jer su s obzirom na godine, pa rastave, pa ono život ih je prisilio, odnosno zapustile su se. Sad su skužile da treba malo posvetiti vrijeme i za sebe. Djeca su velika, znači imam klijentelu od nekih 22, odnosno ne, imam čak dečka od 17, do nekih 48 do 50. Znači imam i žene koje su već lagano u menopauzi, pa tu su opet drugi faktori na koje se treba gledati. Znači one žele generalno da se bolje osjećaju. Jedna je čak da će biti ko manekenka Victoria's Secretom, moram, to mi je jako se urezalo osjećanje, ok, ali ajde. Tako da generalno da se bolje osjećaju. A da li što biti promjenu životnog stila, da želite promijeniti navike, što se tiče prehrane, spavanja i treninga? Tako je, i da nakon nekog vremena ako više neće trenirati kod mene, da im ostaneju te navike. To znači im objasnim i to im pokušavam da imaju neke zdrave navike, koliko god može i da su što više aktivni. Proširenje prostora, neću sad detalje još unaprijed ništa jer da se ne ureknem ili nešto dok ne bude sigurno. Da, s tim ide onda naravno i povećanje i samih klijenata. Kao prvo moraju se sami sa sobom dogovoriti što žele, da li to stvarno žele, jer to stvarno moraš voljeti, željeti. I moraš imati veliku disciplinu, veliku upornost i tu iz toga izlazi velika žrtva. Znači ti moraš biti svjestan da moraš žrtvovati dio. Ne govorim sad recimo za familiju, mora ostati nešto vremena, ali neko vrijeme jednostavno ljudi oko tebe i obitelji, znači nekakva žrtva mora biti. Ali to se sve isplati na kraju priče kad ti vidiš i koliko je truda i koliko si se skrvio za tak nešto. Ja sam to sve radila kao samohrana majka. Znači od početka, znači s manjom djecom i svećom i to. Znači ako nešto želiš, onda to jednostavno ti je ostvarivo. Jel? Jako puno. I ne samo to, nego i same snalažljivosti na samom treningu. Prepoznavanje kad mi klijent dođe. Znači ja već mogu na njemu, na nekim stvarima vidjeti, aha, on je ovakav, on se bavi s tim, u ovakvom je stanju, onakvom. I
Kaj se tiče samih, trening je najlakše napisati. Znači, trening, napravite ovo, ono. Ove druge stvari su puno bitnije. I sam razgovor i mi moramo biti psiholozi. I to veliki, ali meni je to zapravo jako zanimljivo jer svaki čovjek je na drugačiji način, znači svaki je drugačiji i kod svoga neki čuješ novoga, lijepo, ovak, nasmiješ se, znači uvijek je nešto zapravo istraživaš. I na kraju gradimo zajedno